Inti yang memadam. Cibon ki kam dua bah, hapok ke department ngadu ka health with agriculture. Cibon ki kam dua bah, dalai di cikumat. Dang ini bedep, janda yobi ki social media ka madam, the here go checking remote area yang state. Cedok cita cembo perwat, the here go cekiriat kiriam dua legen tau, here legen tau ku. Ngas nyau jantan jing chap ti go he jing krech tom. Jong kini mandai, ngai jing tau cekiri, ya ke state yo. Kajing elap ban krowut biang kelas dang bat hau benai April kan sawan kajing JD KMP batat nda ngilayo ya karisol in setiap ya kajing bisyar na upaj ba i MLA jong kajuway na kaseng NPP ilaong kumbala pau hakilat patay baki MLA ka VPP kimnang ban kiran haying dorbar Henry tang hasurok kapolitik hi kalong banyak kawang ti Henry hakilat sosial media lah haki kampaj ba ni haying dorbar tang kam yu i bunsin ya ki MLA ka VPP ban ya u MLA ka Joy kumpa juyo i ki pajbahi jong kanai ka juk internet kilala ban yu i hi mano bakam smart la hakmat assembly namarahang te ha assembly hi yaka akhya kasyan upajba lara bat kababud hi kalong unong yalam upala ban penyedai badu basmat hakmat urid urya Inti yang memadam. Cibon ki kam dua bah, hapok ke department ngadu ka health with agriculture. Cibon ki kam dua bah, dalai di cikumat. Dang ini bedep, janda yobi ki social media ka madam, the here go checking remote area yang state. Cedok cita cembo perwat, the here go cekiriat kiriam dua legen tau, here legen tau ku. Ngas nyau jantan jing chap ti go he jing krech tom. Jong kini mandai, ngai jing tau cekiri, ya ke state yo.